uMahlangu ubalwa hlangana nabachochozeli nengikutana ezalwela ikululeko yenarha le. Zinengi indawo, indlela kunye nemakhiwo ethelelwe ngaye. Ingoma zavunywa ngegama lakhe ngokuhlukahlukana kwazo. Kodwana kuyathoma bona kube nomvumo wesiNdebele ovuma ngoMahlangu, uvume ngesiNdebele emkhakheni weJazz. uZodwa Mabena obuye aziwe ngengoma ezifana nabo Alinevolo uthi uhlole ingoma le ngemva kokufunda ngomlando kaMahlangu wabona ukuthi kuqhakathekile ukuthi ukuya phambili afundise ilutjha lenarha le ngendima nekuthalo kaSolomon Kalushi Mahlangu. Umlayezo wami namhlanje ukuthi umlando kaSolomon Mahlangu waziwe, ufundiswe nelutsheni. Abantwana bethu bazi, bakhule bazi ngoSolomon Kalushi Mahlangu. Bakhule bazi ukuthi ungubani nakhona kuba yini aphanyekwa. Uphanyekwe nje bekwenzakalani. uMabena uthi ngokuya ngaye uMahlangu akakagidingwa ngokwaneleko eSouth Africa pha ngombana ukuphalaka kwengazi zikaMahlangu kwakungasililize. Linengi khulu igazi elathulukako. Kungikhwatha khulu ehlizweni nami njenga namhlanje ngoba ukuya ngami ukuthi ngabe ngiyazila. Ikutana yekhethu yasichiya, isichiyela bonyana thina sikwazi ukuthi sikhululeke. Ekasini lethu leFacebook sibuzile ukuthi ngokubona kwakho ubona engasuthi abalweli bekululeko bahlonitshwa ngokwaneleko na. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Amalanga nakasithandathu iye khona bahlonitshwa ngokwaneleko mara kubhlungu ukuthi kuyakhethwa. Khona uyaqala kwaNdebele 1986 lapho kwabulawa khona abantu abanengi abanye balahleka. Kodwa abantu bakhona namhlanje abahlonitshwa. Ngikhuluma ngawo baba uMaqhawe, ngikhuluma ngawo baba abo SS. Ngikhuluma ngabantu abanengi ngapha kwaNdebele babulawa baqundwa abanye balahleka. Kodwa akekho namhlanje olandelela umlando loyo. Nethi baqale bonke ingale ngabo Gauteng nakezinarha ngapha kunabantu na. Mina ngibona ngathi abaholi bezepolitiki laba abalala abakhunjulwa ngendlela efaneleko bonke. Kukhona abakhunjulwako bese abanye abakhunjulwa ungathi khethu iphele emasini la eSouth Africa. Abalweli kululeko abasiyeko babakhumbula ngefanele umhathi. Into echoda kokuphela ukuthi bayenze imizamo yabo ukuthi izizukulwana nenzukulu ezizakwe emuva sikwazi uyisiwa khona sikhonjwe abantu laba bayenze ukuthi sithole ikululeko emhlabeni lapha. Sekukhunjula uMandela akhumbule nabobani government ibheki ngekwezo ukuthi batho kuneSolomon Mahlangu Day or whatever all day yakhe kungasuthi ngibo bodwa laba abakhunjulwa kungasuthi ngibo bobayilo la babodi kululeko mkhathi into lekozilungiswe leyo mkhathi ngoba angeke akusiba abantu abayi2 or abayi3 abaleli kululeko yaleli lizwe South Africa madoda ihlalele phasi indaba lekhunyiswa ngoba nebekhethu njengabo Solomon Mahlangu balela leli lizwe la baba masole mara amagama abo abonakala ngakanye bakhulunyiswa ngakanye enyakeni mkhathi into lekozilungiswe yabo yathokoza. Umbono ngeumbukele SABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wakho umbukeli.